Maya pa oras kabalit. Kayang tabing mabilog ang puwersa ng GNN TV44, pabyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ora ni po rin balitang may kalap yaning Miyerkules, November 26, 2025. Yako po'y Beniginto at iti ing News Force, Pampanga. King Ciudad Angeles, diniinanang upaya ng City Counciling City Legal Office na suryan niya ing joint venture agreement in prime water infrastructure. Aiding report. Kinilala ng Sangguniang Panlungsod ng Angeles City ang patuloy na reklamo ng mga residente hinggil sa serbisyo ng Prime Water Infrastructure Incorporated. Kaya't inatasan nito ang City Legal Office na suriin ang Joint Venture Agreement o JVA at tuklasin ang posibleng legal na hakbang. Kabilang dito ang maaaring pag-terminate ng kasunduan o pagkansela ng business permit sakaling mapatunayang may paglabag o pagkukulang ang kumpanya. Ang hakbang na ito ay bunsod ng mga reklamong formal na isinumite sa konseho at mga hinaing ng publiko na lumalaganap sa social media. Ang resolusyon o PR number 3458-1125 ay inakda ni Councilor Attorney Jessel Ann Dairit. Co-author naman dito sina Councilors Edu Pamintuan, Ron Pineda, Maricel Morales Agoncillo, Attorney Arvin Sulier at Raco Del Rosario. Co-sponsored naman dito sina Councilors Alex Injonco, Richard Gaza, Dr. Mitch Bonifacio, Marino Banyola, Dan Naku, Carlos Salvador at JC Aguas. Inaprubahan ito ni Vice Mayor Amos Rivera. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. King Balen ni Magalang, manualay Mayor Maluparas na dapat kilala mo lareng mismong sasakupan mo, ban ababalo mo, karelang pamangailangan. Aiding report. Balaos ng papakit Mayor Malu Paras Lacson ing malino at people-centered apamang gobyerno King Balen na ning Magalang ang makatutok king ditak-dita ka pa magresolba kareng mani munang pamangailangan na ning komunidad. Pamagserbisyo tamo King Balen Magalang, masanting naman na pon tuloy-tuloy ing serbisyo King Magalang. Aldoldo, mag-focus kami king delivering fast, clear upon people-centered services or programs para mas maramdaman daring taga Magalang ing presensya na ning gobyerno. Agpangking alkaldi, marakal ing dapata dinan solusyon. Pero one day at a time kano, inya mas pasik na nga na ing masinsin at sistematikong pamagobra, kayabe reng opisina ning lokal na gobyerno. Kahit pa ing kailangan ayusan pero we take each one day at a time. Hanggang miras kami kitang buriming quality of care or kitang kalidad na yung serbisyong buriming ibiya ka rin kaya kaming Kabalen. Whether it be infrastructure, social services, health services, o nanuya pa man yan. Pani kaming mag-look for ways to improve it ang existing. Anyapin pani ating obra. Kilalang grassroots ing estilo ning pamamuntukan ng Mayor Lacson uling personal yang bababa kareng niyayaliw ang barangay bang pakiramdaman ing saingsing dareng residente at akit mismo ing kabilyan ning karelang lugar. Kasi para determine mi itang ustong serbisyo kareng kaya kang Kabalen, kailangan kilala mo la rin sa sakupan mo. So once kilala mo la, balo mo yung pamangailangan da. Balo mo itang naman kasi makanyang karakal pondo yung Magalang para shotgun treatment caring services. So, you give the right service to the right person. Kabilang kareng prioridad akayang didinan pansin ng edukasyon, kabulasan, infrastruktura, social services at aluwapang sektor ang maulaga kingaldoldo pami biye dareng Magalenyo. Lalam ning kayang pamanungkulan kapag nasa ng Mayor Lacson ning mas apalapit pa ing serbisyo ning lokal na gobyerno kareng tao at asigurado na balang proyekto tutugma king tunay pamangailangan ning komunidad. Alang meto nga programa ing captured nga ning needs da ren tao. Kumbaga alang meto nga perfectong program para one size fits all alay mga nyan. So nung ating kami man atatagkil karela
na kailangan yung dinan atensyon, siyempre ala nang mas mabilis kitang sabihan de kaya kami. Bakanta, ay aksyon na miya. Kasi lagi manulaki pa makanta. So makantaya talaga. Communication talaga is one way of engaging the people to the government. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang totoo. Balausing pamanyawp ni Rotary Club King Ayeta Community bilang parting taglo sa serbisyo dareti ay ni-report. Tinanggap lang atlong dala na hygiene kits ring kapatada aita king sitio Kamachile nabuklod king Florida Blanca inyang Martes November 25 ibat king Rotary Club of Dolores at Rotary Club of Seisongtan king Korea bilang parte ning karelang balaw sa water and sanitation project. Pwede muna ning distribution ning Rotary Club of Dolores President Albert Lacanlale at past President Kim Kudong ning Seisongtan Kayabe, din na immediate past President Maureen Gueco, past District Governor Emil Joven, at aliwa pang past presidents ning club. Kayag na naniti, in-inspection na rin nga duwang Rotary Club yung progreso ning 5 million peso sa water project alayong manatad malinis sa danom king Sitio Kamachile. Saklo ning proyekto yung pamagka ng submersible pump, overhead water tanks, bayong comfort rooms para king komunidad at eskwela, ampong hand washing stations. At mga siguradong pangmaluwatang operasyon, pinirma niya ning Rotary Clubs at ning LGU ning Florida Blanca ing meto nga Memorandum of Agreement nung nuka rin ning LGU king pamanimuna ng Mayor Michael Galang ing manibala king maintenance ning water system. Sinigurado ning Rotary Clubs ing balaw sa suporta para king Aita community at ing karelang pamakisang metong king LGU bang apasik na nga ning access king malinis adanom at kalinisan king lugar. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susuyo. Atin pang mga paling balita king pamagbalik ning News Force, Pampanga. Babiya ko po yung Maya pa oras keng GNN TV 44 Pampanga, king karelang kadwang pulot adwang anibersaryo. Ing GNN TV 44 o ing dating Infomax Channel 8, ami bayit keti king Ciudad San Fernando inyang 2003, ing menimuna at hanggang ngeni, manatili king pamamaya makabaldugan at maulagang balita para karing kapampangan gamit ing amanong siswan. Magsilbiya pong tete ing istasyon ban ipayabot karing kabalen ding maulagang impormasyon at dapat tamong abalo king patas at balansing paralan. Ing GNN TV 44 Pampanga, magsilbiyang kayadwangan ng City Government of San Fernando ban ipabalo at idake laring programa at proyektong gagawan tamo ban lakwas lang dakal ding makinabang at midinan kebaluan karing kekatamong susulong king siyudad. Pasibayo, happy 22nd anniversary GNN TV 44 Pampanga. Isunduyo sa inustong pamagbalita para karing Fernandino, para karing Kapampangan. Luwid ya ing istasyon para karing Kapampangan. Luwid ya ing GNN TV 44 Pampanga. Luwid ya ing Ciudad San Fernando. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kaya kata namang silipan ng legwan at sala ng pagmaragula parol Fernandino king Los Angeles, USA,
king report ng Patricia Mamang. Meging sentro yan ng pamagmasusi ing 20-foot parul San Fernando king Island Pacific Supermarket. Kay bat lang may tipon-tipon ring Pilipino, ibat ka ring niyayaliwang party ning California para king meto nga makuleng lighting event. Aliwa mo ring mga ragulasulo ning parul, ing kinang waking atensyon nun ing pasibayong pamiyabe-yabe da ring pamilya, ni kakaluguran at ring kabalen, amalwat ng mikikit. Mi papalitan lang kwento at migsalo-salo king pamangan. Tinagon keti, din na City of San Fernando Mayor Vilma Caluag kayantabe, i-Vice Mayor Brenz Gonzales at ring City Councilor sa mapaling segana ning komunidad. May kipagkomustahan niya ikaluwag kareng kapwa Fernandino at Filipino-Americans, abalaos amanyulong king kultura sining at tradisyon ning syudad, andyang at yunala tingaliwang bansa. Pasibayo ng pepakit ning Parol San Fernando na eya mo iti simbolo ning Kapaskuan. Nune magsilbiyang gabi, king pamibuklod-buklod ning komunidad, no karin mang sulok ning yato. Tuneping Parol from San Fernando to the world. Kaya kata naman pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Ing babante na bagyo nga Verbena, lalo yung migpasikan at ngayon mamabot na king 105 km per hour ing sikana. May akit king dayong 120 km westward of Coron, Palawan at papunta king direksyon a west-northwestward king bilis sa 25 km per hour. Asahan ng mga sikat na pamanuran king dane ning Palawan at taliwapang parte ning Southern Luzon. Samantala, yung northeast monsoon, mamapektuya rin kining extreme northern Luzon. Kabang yung shear line o yung pamisalubong ning marimla at mapaling hangin, yan naman ning magpauran king maragula parte ning Luzon. Kabalen maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga na anumang kaganapan, isyo reklamo king kayo lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Bukang bibig na sigurado ding anak at magobra yung manong Christmas party, Christmas bonus at aliwa pang bagay kaugnay ng selebrasyon, inyay kakabalen. Manisip na kang masanting pakulo, bang maging memorabliya, ingke kang Pasko, uling 29 days na mo, bayo datang iti. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, kaya dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kari sa Blang Kapampangan. Ayalbay nyo lang yaning Miyerkules rin may kalapay istorya ketiking probinsya. Yako po'y Beniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, ing balen, susuyo.